ndaramukije bakunzi banjye bose aho muri hose Uwiteka Imana abaha umugisha. Ndabakunda muri ahangaha rwose, ndabakunda cyane bakunzi banjye. Twigire mu ijuru. Murazi ko Yesu yaje kubera twebwe. Rero bene data, uyu munsi mfite ubuhamya shaka kubabwira bw'ukuntu Imana yankuye mu bintu narindimwo byo kwisiga imishatsi. Ukuntu umushatsi wanga wamongorotse ukava kubera gusuka gukaranduka yewe nuko ndababwira pe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bataragira intuzenye, ku bantu batazi ice nayo wanjye ni Pasikazi, mwandike Pasikazi murambonaho. Haleluya. Uyu munsi rero nkamba afitiye ubuhamya bw'ukuntu Imana yankuye mu bintu bene data. Burya abantu bariyorohereza, burya rero iyo umuntu yisiga aja mu ijuru, nanjye mba ndabyisiga. Ariko bivanye nuko umuntu yisiga ataja mu ijuru abanza guheba ibyo bintu, Imana yarabinkuyemo. Haleluya. Reka rero maze senge hanyuma ndabahereze ubuhamya. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushima Mana ko uyu mwanya umpaye wo gutanga ubuhamya. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, umuntu wari wese ari bwumvirize Mana bumugira akamaro mwami, bumugira akamaro. Ndaguhisha Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imizimu, ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka unduhike umwuka wera kugira ngo azanshigikire. Haleluya. Nta yindi Mana iri hatari wowe Kristo we. Ndakwinginze mwami ungire imbabazi. Haleluya. Ndakweretse umuntu wari wese ari bwumve buno buhamya bumugira akamaro. Oh Yesu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murabona ko uyu munsi nezerewe, ndanezerewe yamarayibona. Ariko namanezerewe. Uyu munsi ni ku cyumweru. Kuri ngewe buri munsi bari ku cyumweru kubera guma mvuga ubutumwa. Rero bene data, burya rero ibintu byose kurya kukubwira ngo ntiwisige cyangwa se ngo ntiwisukishe, ibyo ngibyo ndabwira ibyo mbese ibyo nanyuzemwo, ibyo byo kwisiga amapudre, kwisukisha ibyo nabinyuzemwo, ariko nahatowe n'umwami Yesu. Haleluya. Yesu yabimpuyemo. Reka rero ndabwira, narakunda kwisukisha. Narakunda kwisukisha bakasha nk'imishatsi igerino yarengino, imishatsi rengino. Kandi rero iyo mishatsi ibara nakunda gukoresha yari amabara abiri, umushatsi wari bordo n'umukara. Hejuru nkaha hari umukara, ino hepfo ari bordo se bishatse kuvuga iki? Mu cyongereza ngo ni purple, hari dark purple. Iyo dark purple niyo nge nakoresha. Haleluya. Kunuze na mu Kiswahili bayita ngo ni damu ya mzee. Amaraso y'umusaza. Niko bisigwa damu ya mzee, amaraso y'umusaza. Nuko nguko nyine nukwifata uko nguko. Nimba wumva ko ndabisiguye nabi, dore nukuri mu nkosora aho ngaho kuri comment. Yesu ni mwiza cyane. Nkakunda kwisukisha, narakunda kwisukisha, narakoresha amafaranga menshi yo kwisukisha. Maze rero nari mfite inkofero z'umushatsi mu nzu mu cyumba, zari zitondekanye ku murongo. Nari nafashe imisumari, ari utuntu tw'udusumari dukoresha tugatera kunuze ku mpome, nari tugaje dufata intuzenye imishatsi ukamanikaho. Yo imishatsi nari ifite yarenga ndibaze yakabakaba mu 10 kuko yarenga 8 kuko nari ifite inkofero nyinshi z'ubwoko bwose. Nari ifite inkofero y'umushatsi ya gerino, nari ifite kandi ramabara bordo n'intuze ni ikini n'uwirabura. Mbese nkabishiraho. Kandi rero hariho izindi nkofero zihari zifite nk'umubiri w'umuntu, iyo yishizeho batamenya ko ari inkofero, ahubwo amenya umengo bakubonye wagira ngo n'umubiri, umengo n'uwawe. Abantu bagira ngo n'uwanjye naho shwi.
maze rero nkaza ndayambara. Nari mfite n'indi nkofero y'umushatsi ugera ino ariko hano ugaca ugira umengo barankase ariko atankase ari umushatsi. Maze gaca kameruku hano gaca kameruku nguku akamodeli. Ibyo byose nabinyuzemwo bene data, nabinyuzemo. Maze rero nari mfite imishatsi yizingazinze amamodeli atandukanye. Ayose nari mfite imishatsi y'amamodeli atandukanye yizingazinze, imishatsi myiza yizingazinze. Ariko rero bene data, burya satani ni mubi, arahuma abantu amaso neza. Ikindi rero bene data, narakunda gutera produit. Burya ibintu bya kanta ntago nabigiyemo cyane, ariko nashiramwo produit. Nakunda gutera produit nkayiteraho nyine umushatsi ukanyerera nk'uko nyene, nkaza ngiye nyine nkafata ikara rya bordeaux ari ryo dark purple. Hano nkagira umukara, hano nkagira irindi bara. Yewe satani yari yaramfashe kabisa. Ibindi nakora, narisiga mu maso ipudre. Bene data muri yorohereza ngipudre ngo nta na kimwe. Ipudre umuntu yisize mwako kanyera hinduka. Namba wari umukara hari ukuntu ucusa mu maso, ayo ni inzobe itagumaho ariko uba wihinduye. Burya uba wihinduye. Narakisiga iyo pudre nayisiga ino, maze kuyisiga nkagerageza kuyisiga neza nyene nkahinduka neza, maze nkaca afata akantu gakeya kagatiro gakeya nkashira hano gake gusa, nkaca shira hano. Ariko nubwo nasho gakeya kwari ukwiyorohereza kabisa. Gakeya kabisa, gakeya nkishiraho. Maze ugasanga hano hose nasize ibara hano, ibara hangaha ntiwareba. Hanyuma hano hose ugasanga hano ugasanga nazo utuntu tw'umukara. Nabikora ariko Uwiteka Imana isa yarabinkuyemo. Haleluya. Bene data, ndabinginze, nambuzi ko uri kurakora bino ushatse ubivemwo, kuko nta juru w'umuntu, nta juru ry'umuntu yihinduye, bene data. Na inzara zanjye yewe naragenda muri saro, bakashaho inzara zitari zanjye ndende zisize irangi nisiga bya irangi ry'umweru n'umutuku. Bagaca bashaka kantanga, mbese bagira amashugwe niyo banshiraho. Yewe ngahiba nkatanga amafaranga menshi kugira ngo banshire intuzenye inzara ngo azige no ku maguru, inzara zo ku maguru bakazisiga. Bene data, kuvuga ubutumwa, navuga ubutumwa. Narigeze kuja muri Afrika, ndatembera mu mashinga atandukanye, bakampamagara uravuga ubutumwa. Mfite igikofero cy'umushatsi bene data, ariko Imana ikampa umwuka wera nkavuga ubutumwa, abantu bakihana. Hihanye benshi bene data. Shaka uvuga ubutumwa abantu bihane, shaka usengera abantu bakire, shaka uririmbe n'amarayika bashake kubabasha, cyangwa se isi yose ishake kurindimuka. Nukuri warihinduye, nta juru ufite kabisa. Warihinduye, nta juru ufite. Ureke kwiyorohereza ngo ngewe ngo nduze umwuka wera. Naruzura umwuka wera ndabwira, kuko uri kuravuga ubutumwa abantu bagakizwa. Aba ari umwuka wera ariko arakora, ntago aba ari wewe uri murakora. Narasengera abantu, umva narasengera abantu nyene. Ako kazi Mana yanjye Imana yampa umwuka wera nkavuga ubutumwa, kabisa. Nagenda kuvuga ubutumwa hano nisize amaherena, ndabwiwe ngiye kiyo naye nibagiye babwira mw'abantu amaherena, nayi nambaye amaherena.
mfite intoboro zibiri hano mfite intoboro zibiri na mfite intoboro zibiri narambara amaherena utuvisi n'arereta ntambara ibisheni hano ntambara n'ibintu uzenya hangaha yuwe do nagura ibisheni bihenze nibyo nishirako bihenze kabisa nkagenda kuvuga ubutumwa nambaye ibisheni ahangaha bene data we Uwiteka Imana yaranyihoreye arareka ndavuga ubutumwa nisukisha barankuramwe ibisuko nkasanga aha hose harandutse umushatsi warandutseho hasigaye dukeya duke gusa ashobora gufata utwo dukeya nkaca mfata produit nkarundamwo narababara bivanye nuko umushatsi wagira iki wacika bivanye nuko umushatsi wacika bene data umunsi umwe rero ndagenda kugura produit ndava mu rugo ngiye kugura produit ngenda intuzenye umutima wanjye uri kuranyangira nkumva umutima wanjye ufite ubwoba ndavuga ati se nibiki ko mvuye mu rugo ngambiriye ko ngiye kugura produit nkishira mu mutwe ibi umutima wanjye nikwe kucyumbabaza aho rero umwuka wera wari wanje mwo kumbuza ati bijya ntago ari byiza naho ubundi nta mwuka wera wo kumbuza ikintu nari mfite bene data namba yata kintu kikubuza namba usukisha bikemera umenya ko atamwuka wera wo kukubuza uraronka senga nukuri nusenge Imana ibigukuremo naho ubundi nta juru mvaho ngaho ndagiye kugura ndagenda shitseyo ndayifata produit ndayigura maze kuyigura ariko nkumva afite ubwoba ndagera mu rugo ndayishira hasi numva ubwoba burashize nayikoraho nkumva afite ubwoba ibi nibiki byanteye nashira hasi nkumva ubwoba burashize simenye ko ari umwuka wera ari karambuza pe rero ndavuga ati rero kumbuza amahoro kubera nkoze kwintuze produit ati Imana iri kirambuza aho ngaho produit ndayihebuko naciye ndonka amahoro ibintu byo kwisukisha nabyo bene data ibintu byo kwisukisha narabiretse Uwiteka yabinkuyemwo nagiye nguma ntangira kuvyanga ikintu cambabaza narisukisha ntangira kugwara umutwe urajya nkarasukamwo amazi kuryama bikanka yo ugasanga ibyo banshizemwo nabikataguye imishatsi nayikataguye simiye kari Imana wewe bakubwira Imana afite ukuntu ibuza umuntu idatumye umuntu hanyuma rero bene data nukuri gusuka imishatsi biramvamo bimaze kumvamwo cyangwa niyambariye iki ariko rero nsubira inyuma gatoya naretse gusuka imishatsi bivanye nuko umutwe wandya kandi bivanye nuko umushatsi waranduka cyane gumira uko nguko nshizemwo ikintu zenye umushatsi inkofero y'umushatsi akaba ariyo rero nambara akaba ariyo nambara haleluya narambara umushatsi nkagenda kuvuga ubutumwa nambaye umushatsi nkagenda kuvuga ubutumwa nambaye amaherena nkagenda kuvuga ubutumwa nisize hano simenye buryo ko ari abantu bandeba buryo abantu barandeba bakanga yasinda bimenye buryo ndakubwire wa muntu shaka guhagarara imbere y'abantu ngo uri kuravuga ubutumwa usukundi kuntu ubu uri kurabatsitaza ntubimenye kabisa kuko ndibuka ko hari umumama yambwiye ko ubutumwa ni byiza ariko ukuntu sa ntago ari byiza ako kantu karandya kuko hari umumama yabimbwiye ariko ibyo ndabireka ibyo ndabitahariya ku ruhande ngumukorero bene data no kuja mu mashengero batigisha ko kwisigara icyaha bizarimbura abantu
bizatuma abantu barimbuka baje kuzimu, kuko amashengero najamwe ntibambwira ko ari icyaha, naho nagenda gusenga ntibigisha kwihana, ico ntibigisha kwihana, bigisha ibintu byiza gusa. Mumva ukuntu abakristo cyangwa abantu bari bose baje hariya baje mu masengero batigisha kwihana, bararimbuka batabizi kabisa. Hanyuma rero sinzi ukuntu Imana yangize umukozi wayo, baransengera sigwa amavuta, maze gusigwa amavuta, hanyuma ca Imana ikigira iki ikiramfata rero. Hanyuma hari umunsi nari ngiye kuryama, ndaryama mu gitondo ndabyuka, maze kubyuka ngo ngiye kwireba mu ndorerwamo ari cyo kiyo, sanga isura yanjye yahindutse, ata bintu nishizeho, sanga nabaye mwiza. Yowe ndavuga ati ibi nibiki. Ubwa mbere inyuma gatoya nta hantu na hamwe ntisize n'ibibura akantu ku munwa, nta hantu na hamwe najya nisize poudre cyangwa nishizeho imishatsi. Hariho hose nagenda nisize. Kubera iki? Nagenda kwireba mu kiyo nkabona ndi mubi, nkabona nisize simba mwiza, nkabona mbese sinagenda no hanze ntisize. Ndi umva kabisa inatirere yanjye, natural yiwanje uko Imana yandemye, nayihinduye intuzenye garbage, bavita ngo ni garbage, nayihinduye umwanda, kubera ko nabona ko kwisiga ari byo bigira umuntu neza. Bene data muri ko muranyumviriza, shaka uririmbe, shaka uvuga ubutumwa ufasha abantu bafashwe, shaka ukora ikintu cyari cyo cyose. Bene data, wisiga nta juru, ndakubwije ukuri nta juru. Ngewe nakoresha ibintu biri expensive, ibintu bihenze byo kwisiga. Reka mbandanye aho ngaho rero. Igihe nari mbyutse ndeba mu ndorerwamo mbona ndahindutse, nabaye undi muntu mwiza. N'ubundi mwiza kabisa, ndayibona ndayibona ndi mwiza. Hanyuma ca numva ijwi, sinari bwumva ijwi, ca numva ijwi rirambajije ngo ni wibuke ngiyo ngurose, ngiyo uryamye ukarota, ngo hari ubwo urarota hari ibintu wisize. Wowe ndavuga toya, nanjye cyane ndavuga toya, ukamengo ndiko ndavugana n'umuntu atoya. Ndavuga ati ibi nibiki, ko nahindutse, ko nabaye uwundi muntu, ibi nibiki. Bene data, guhera ico gihe kwisiga narabiretse, kubera aciye nguma mbona ndi mwiza. Burya rero abantu bisiga ibintu Satani aba yabahumya amaso. Umva, ibi Satani aba yabashizemwo ko badashobora kugenda ahantu hamwe batisize, ariko Imana igumanuye ikagukuramo ibintu ibi Satani yagushizemwo, nukuri ubona uri mwiza nubwo utoba wisize. Bene data, muri beza, bakobwa beza, bamama beza, muri beza pe, nubwo atakintu na kimwe mwo kwisiga, muri beza, kuko mwaremwe n'Imana, musa n'Imana. Ibyo ngibyo nabiretse, maze kubireka nsigaza akantuzenye, hariho utunuze tw'amazi two kwisiga ngaha ku munwa. Ako kantu nari nagasigaje, nkaza ndakisiga ngo iminwa yorohe. Ako kantu ndota inzozi, mbona ndiko ndavuga ubutumwa, ariko ako kantu ndiko ndavuga ubutumwa mbona ikinwa cyatemye, cyabaye nabi, cyatemye. Mbona ka kantu nisiga ku munwa karansanga mu nzozi, mbona ndagafite, mbona ndiko nereka abantu. Ngakaniko nisize, ndiko ndereka abantu. Bene data, naciye nkanguka, ndagafata ndagata muri trash, ndagata mu ntuze mu ngaranti, ndagata kabisa.
hanyuma nce ntangira kuza nsenga rero nsenga mbaza Imana ukuntu umuntu w'umukristo uko yakwambara, ko Imana yari yamaze kunkuramwo ibintu byose byo kwisiga inzara byo kugira ibiki. Ndatangira kubaza Imana ati mbe Mana, umuntu ekaraja mu ijuru yakwambara gute, yambara gute? Kuko ngiye ukuntu narambara ikanzu igera ku mavi, nkaca nshiramo ipataro noneho munsi nkigira kwivugira ubutumwa. Ibyo byose nkabikora. Hanyuma kubera ko nabonye ko Imana nkuyemo ibintu byo kwisiga, hanyuma ntangira kwaza Imana ati mbe Mana, umuntu w'umukristo ni gute yambara uwo ari karaja mu ijuru? Hanyuma Imana iranyishura, candarota ndota mbona abakobwa babiri bafite za Bibiliya baje ahondi, mbona bafite igitambara mu mutwe, mbona bafite imyambaro myiza kabisa igera ino, mbona bafite imyambaro miremire. Yewe mwabakobwa mwambara ubucupa, yewe nta juru mwabakobwa nubwo mwaba mukayangana gutse nta juru mufite. Mwabantu mwe mwambara amapataro, dore ndabwije ukuri nta juru, emwe nta juru iriho ry'abantu bambaye ipataro. Reka ndabasomere mu gitabo gusubira mu byagezwe 22 ku murongo wa 5. Bene data, ntimugiye mvuze ibintu by'amapataro ntimubabare, nuko nabibujijwe narazambara zo kugira zo zigize zizi. Reka ndabasomere, ntimugiye ngo ndikunda byikurira mutwe ngo ntihazi hagire izina mukobwa yambarana impuzu n'izina muhungu, cyangwa ngo hagire izina muhungu yambarana n'izina mukobwa, kuko ukoze ibyo wese aba abaye ikizira kuhoraho Imana yanyu. Haleluya. Ngira ijambo ry'Imana, mugende murisome kandi mubaze Imana. Narambara ipataro, agapataro kabanye, nkarenzaho ikanzu, nkigira no gusenga, nkigira no kuvuga ubutumwa. Mbese nagenda kuvuga ubutumwa cyane kuko ku cyumweru hari ndibuka ko nagiye ndi imbere y'abantu, mfite abantu hari imbere yanjye ndiko ndigisha nambaye uko nguko. Bene data, nimuhinduke rero. Imana yarampinduye, Imana yangize ukundi kuntu, dore nta muntu yitaka azaja mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga riti ngo nimwiyange, nako ntimunyumve nabi, ngo nimwiyange, ngo mwikorere ngo imisaraba yanyu, ngo munkurikire. Uko kwiyanga, iryo jambo ry'Imana uko riba rishatse kuvuga kwiyanga, nukwanga kiriya kintu cyose uzi ko cyakujana mu muriro, nukwanga kiriya kintu ukunda uzi ko cyakujana mu muriro. Bene data beza bakristo, mwebwe ko mashauja mu ijuru, nimuhinduke. Bene data, uko niko Imana yankuyemwo. Dore igitambara abona ko ndagishiramwo, ibintu by'ibitambara bene data nabyo, ibintu by'ibitambara ijambo ry'Imana rimbwira ko umugore akwiye gushamo igitambara agiye gusenga cyangwa ari karavugishwa. Bamwe bafite ingazi zo kuvugishwa, mbese nukwambara ibitambara. Rero bene data, nambe ubona ko ibitambara bibatera isoni, ngo nugukatagura imishatsi ngo namba ukatagura imishatsi muti bibateye isoni, ati nukwambara igitambara mugiye kugira iki, mugiye gusenga. Bino ntago biriko biravuga ngo mwambara ibitambara gwera kwambara ugeza ku cyumweru, bivuga ngo mugiye gusenga. Aho ngaho naciye ntangira kwambara igitambara. Ibintu by'itambara cyasanga biri muri Bibiliya. Imana iranyigisha kandi urazi ko nabyigiye hehe, nabyigiye kwaje bajya abakobwa nabonye baje bambaye ibitambara, atakintu na kimwe bisize, inzazabo zisa neza. Ndavuga ati abakuru ni ku Imana ibishaka komera, nambare se nyene ndiko ndaja mu ijuru, nanse nk'umuntu ikaja mu ijuru. Haleluya. Bene data, ni muse nk'abantu bari kwaja mu ijuru, mwiyange mukurikire Kristo. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ngewe ubuhamya bwanjye bugereye aha ngaha, ndafite ibindi byinshi bya navuga ariko ndagera aha ngaha. Yesu Kristo abaho umugisha. Reka senge. Yesu Kristo mwana w'Imana, ndagushima ku ubuhamya uduhaye, ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ingabo,
habwa icyubahiro umuntu ari wese ari bwumve buno buhamya bumugira akamaro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.